Right, you know, how about KODIE at the from actually called me no casa fidi. So very be said to say now a good moon sem. Was it? Ah, good evening. I feel born of Charubias we are so delete. No can ever kick us over how. What did you? None also about with Papa. I did change them in Seneca. So bad, actually. Okay. Now, men say more aquaba from Bra KODIE 99.2 FM. So, and then so that for crowd to the so kwame ba say yadom e yadom me no mie no na dwumadi a yadru so dwumadi a yatunu di pai mu ka sa wan ka hwan e na obeka eni ti kame ho na ene yentre mfiri sa abre kopim se non du mie no bebo ama Lina ene ne crew no e beba na afi omode news super authentic I can so cry ebeba welcome na sam radio crew ni nyina atena se edi ameji so na kofi aje sika part the second Diego Yao Melito atena se sa enso na cipher 1 enso e wo studios a ye behwetwe enkomo ene anopa ya enye fadi agrokra enso na for crowd to so kwari ba se yadom e yadom me no bi no na dwumadi a yadru so dwumadi a yatunu di pai mu kan sa wan ka hwan e na obeka eni ti kame ho na ene yentre mfiri sa abre kopim se non du mi no bebo ama Lina ene ne crew no e beba na afi omode new on sound mu ka so it's a camera I can so cry e beba welcome na sa radio crew ni na atras I was asking say eti ameji so na kofi Diego Yao Melito ye we ni set up ne ya nya mexa kito bi afa ma ya ebe yi enso e wo studios a ibehwetwe enkomo ene anopa mabero ye we ya ye ntimi mpeke sound mfa na bo a enfa ma we na me chiro nze mabero beza atoto ne yema o tizemo atoto ne yema mo je manage camera sound na ona o ka de ya na de yema shana no fit na me try so beba oba ne ya nwa wa ibisi aye na ya be fine fa from the scam fanboy